Ka huri ngā toa tokorua ki te whakarite mo te tātai rākau. A tamatea, rāua, ko Edmund. He's good, very fit, very fast. A lot of fight experience, so I'm looking forward to it. Kia kahara, bro. Kaue maharahara. Whai i ngā mea ko aku nei e tāua. Me te mea kia ita, kia tā maua, kia kahara. No, I came here with a plan, and I expect to be in the top 5. He is a real worthy opponent. He's got good tactics and good pressure skills as well. He's had to put a toe on his back foot, choose my shots, and just move around, use my fitness and move around, run around, and choose when to go in. Kia kaha, bro. Go hard. Don't hold back. I won't hold back. And let's have some fun. Let's make it happen. Te tupo, te tawhito, te kāhui o ngā... Ko eke nei ngā toa ki te pae o te riri, ki tēnei te papahoro rākau. He whawhai tūkaha, kai te hae. From what I heard, Tamati's got a real good strategy. Tamatea's got an idea on how the bro works now, so I'm guessing he might change his strategy. Whether Tamatea does pull something out of the head, I think he's just gonna smash him. Go hard or go home. Wahanga tuatahi. Ko tīmata te wahanga tuatahi. Tere tonu te aru atu a Edmund I tana hoariri, ka whai piro. Piro! He karo, he hoki kōmuri, te mahi a tamatea. He whakarite whakaro pēa tāna. Ka piro, engari, ka whakatūpato I a tamatea, kia hikina ana wero ki rungāke. Hei! Ka ua noa Edmund, ka rere ki te takiwa. Hei! Ka ua noa Edmund, he kakamanona. He tatari pēa tā tamatea ki tēnei wāhanga. Kia whakapau kaha te hoariri, ka ua no te piro. Whakare. Hei! Piro! Ka ua no a Edmund, me tana kaha ki te korikori. Te hūpeke a te toa, engari ka ua tamatea. Ka kaha tonu a Edmund ki te wero atu I a tamatea. Karo, ārai, tonu atu. Kua ki te ara Edmund ngā puaretanga, kai te tinana tonu a tamatea. Piro! Piro! Kua kore nei he whakautu a tamatea I te kaha urutomo mai a Edmund, me kaha akera. Ko tatapau tēnei wāhanga tuatahi, e rua noa ngā wāhanga kai te toi. Piro! Haere ki nā pātu. Tamatea will be doing a lot of blocking at the start in the early stages of round 2. So he'll definitely give our bro Ed a good go. Ahanga tuarua, tūgua! Tere tonu te aru atu a Edmund e maupango nei. Me a hua kaha ake pe a tamatea ki te tae whero. Kia kaua e hinga I tana hoariri. Piro! Hei! Hai. Piro! Ka huri a Edmund I tana rākau. Wero tonu atu, ka u. Hei! Piro! Tiro kaunoa, kimi kaunoa, kai hea te utanga atu. Ka utahi ngā wero a ngā toa, kore tētahi e whai piro. Ka kātata ngā toa, ka kaha te wero atu a tamatea, ka u. Piro! Ka kaha tonu atu ngā toa, ka rere rā te rākau a Edmund, ka piro anō. Tere tonu atu a Edmund, ki hai nei he whakahoki a tamatea. Piro! Ka tata atu a tamatea, kia u atura, he oi, ki hai iu. Ka hoki anō ki Wainganui. Wātea kau noa te hoariri ki a Edmund. Piro! Piro! Ka kaha noa Ed, ka whai piro hoki a tamatea. Ritonu! Kua hua kaha ake nei a tamatea. Engari, kua kore nei a Edmund e hoki whakamuri. Ka piro anō a tamatea.
Kua ea rā te wāhanga tuarua, e rua wāhanga kai te toe. At the moment, I think Ed's on top. I think he's going to have all the rounds to himself. Taumata could make a comeback on the third. Hanga toru, toa! Tika tonu, me pakari tonu rā ngā toa tokorua nei ki tēnei te wāhanga tuatoru. Kua oho anō te Mauri a tamatea, ka whai piro tonu. Ka ora anō a Edmund, engari, kua whai wana tonu a tamatea ki tēnei te wāhanga tuatoru, ka whai piro. Kua tūpato rā te haere a Edmund, kua whai kaha nei a tamatea, ka tuki tonu ngā rākau. Ka wero noa, ka atau. Ka whae a tonu tia e Edmund, ka au. Ka tau ke ngā momokori a Ed, e whakaatu nei ngā tini āhua a te tātai rākau. Tonu atu ki te rai o tamatea. Aha koa, wero iti noa Edmund, tonu atu. Tiro kau noa tamatea, kai hea te wāhanga ki au, tauana. Ka kaha tonu ngā tātai rākau, ka kātata atu ki te paunga o tēnei wāhanga. Kua ea, te wāhanga tuatoru. Haere ki nā pātu. Maori's got to go home, so they've got to fight like their life depends on it, eh? He whanaunga tonu, engari me, Boboi o Tomti. Pareki who goes home, but hopefully it makes my job more easier. He muturanga tira mai ai tēnei wāhanga. Tōkua! Ko te wāhanga whakamutunga tēnei, ka wero atu a tamatea. Engari, me hiki ake au a werona, ka au. Hei tonu, ka whāia e tamatea. Engari, pai tonu te hoki a Edmund. Hiro! Mārama tonu a Edmund ki tana hoariri. Hiro! Kua ahua wana nei a tamatea ki tēnei wāhanga. Engari, kai te pakari tonu a Edmund. Hei tonu. Koi ana te mahi a Edmund. E whai piro anō ai. Ka ata tiro rā a Ed. Ka u te rākau ki te upoko o tamatea. Hiro! Tari miniti a toia. Ka rawhiua ana te rākau a tamatea. Ka apiro tonu atu. Ka māro hoki a Edmund ki te toro i tana rākau. Patu kau ana ngā rākau. Engari me upai ka apiro. Hiro! Karere rā a Edmund. Ka kore nei he karo, he ārai. He whakahoki tā te hoariri. Ka kaha a Edmund ki te whakatumatuma. Engari, ko hanga taumaha nei a tamatea. Ka whakapau kaha tonu a Edmund. Tae noa ki te paunga o tēnei tātai rākau. Hiro! Whakamutua. Tēnā haere ki nā pātu. Tēnā huru. Kai āwai te toa tanganui ki tēnei whawhai. I can see he was trying to test my fitness out in the first and second round. He's very good. He's quick. He's fast. Reads the play quite well. If he gave me a big whack, then he'll put me off my game and I have to refocus again. When you strike, make sure he lands.
A tēnā kōrua i ngā toa tātai rākau mō tēnei rā. Mō hio tātou, ko te tehi o kōrua ka noho ki tēnei taumata, ko te tehi, ka haere ki taumata ke, nō reira. Anei rā te whakataunga, te tangata, te toa, i puta te ihu, mō tēnei tātai rākau. Tēnā koe, nō reira, hongi, whakanuia. I'm going to miss the bros, miss them heaps. I'm going to take a few things home with me and work on them if I can. So one of those is a strong bond that I have with the brothers. I think I was trying to pick it up in the third and fourth, and she saw I wasn't really tired, and so I had to get my pace up, and now went awesome. Ka re whakaaro mō taku hoa rangatira, tēnā kai tātai rā, ka Mauitv. Kei ai ngā mana o na tipuna, tōna whānau, tōna hapu. Awesome fight, bro. Keep up the hard mahi, train on, and hopefully see you down the road and we'll have another go at it. Tēnā koe hoa. Kia whakata hoki au ia hau. Ka rere te haka a te kāhui toa ki a tamatea. Kua tae nei ki tōna taumata. Feels awesome. Feels a bit sad again seeing one of the bros go home, but no, I'd like to go all the way, and I'm just gonna keep pushing myself. Each challenge and each fight I come up against, no holding back. Nei rā ngā toa tokorima e toe ake nei. Ko owena rāua ko tira karere. Ko ke mara rāua ko Joe. Ko Edmund. Ko ia rā ngā toa tokorima. Ke kaha rā koutou. Piki ake rā, kake ake rā, ki runga i ngā mōnga wā koutou. Ngā aua, ngā pīkau a rā tauma. Whai a te tikahurangi, ki te tuohu koe, me he maunga teitei. Maui Productions.